Karibu mpendwa katika fundisho la leo, tunapoangazia kitabu cha Mathayo 28:19. Na nitaenda kusoma, inasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Fungu hilo mpendwa nimesoma kwa sababu kwa wengi hilo linamaanisha utatu. Lakini leo tungependa kuweza kuangalia kama ni kweli fungu hilo linatetea fundisho la utatu. Kwanza ni vizuri tujue ya kwamba katika Biblia Mungu mmoja anaitwa Baba. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6 nasema ya kwamba lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Kwa hivyo tunajifundisha ya kwamba katika Biblia Mungu mmoja wa Biblia anaitwa Baba. Hivyo ndivyo Biblia inafundisha. Na Yesu ni mwana wa Mungu. Na Roho ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo Biblia inaposema wabatize kwa jina la Baba, tunajua kwanza Baba ni Mungu. Mwana tunajua ni mwana wa Mungu. Na Roho ni Roho wa Mungu. Utatu unafundisha kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Lakini Biblia inafundisha kwamba Mungu mmoja ni Baba. Kwa hivyo katika fungu hilo halijasema ya kwamba na watatu hawa ni Mungu mmoja. Haijasema hivyo. Hebu tuweze kuangalia pia katika kitabu cha Roho ya Unabii ambacho kinaitwa Bible Student Assistant ama ukipenda BSA, ukurasa wa 21 paragraph ya 7. BSA 21.7. Nasema ya kwamba we are baptized in the name of the Father, Son and Holy Ghost. By this we express our belief in the existence of one true God, the mediation of his Son, and the influence of the Holy Spirit. Kwa hivyo hapo tunaambiwa wazi ya kwamba tunapobatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho, tunaonyesha imani yetu kwa uwepo wa Mungu mmoja wa kweli, yani Baba, na mediation of his Son, yani upatanishi wa mwana wake Yesu, mwana wake Mungu ambaye ni Yesu, na mwisho influence of the Holy Spirit, na pia Roho wake. Kwa hivyo fungu hilo halimaanishi kwamba Mungu ni watatu. Inamaanisha tu ya kwamba tunabatizwa kwa jina la Baba ambaye ni Mungu ambaye tumemjua, na Mwana ambaye ni Yesu mwana wake Mungu, na Roho wa Mungu.